Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong kamay ar syaka hadian kajing syabat bat syadan kuna ki katuk aningut. Haki Pulit Enforcement Inspector Katanat Transport ki lalit ban panjing syai nak office u District Transport Officer ke East Khas Hills District. Habe ekran ni unong yalam ke kinhun right to serve Shillong uli tho bana kini ki kendrum kendram ki bami hakini ki sngi kalapun kendu jing e shibuan yaki namar kata ulapun pau bana kalyang jongki ki ladat ban bu jing tho syaka sarkar lingba Katanat Transport ke badawa bakatanat ke deban ai individual permits yaki ulapun pau bakat haduk menta na kalyang ke sarkar kam syamla jawab AA halor kani bat benrap baki donru ki bapen bor yaki bakin penyesok syaki aggregator Henry ulapun pau bana kalyang jongki hi ki kwa bet ban kamai hi klemnya so bat ki company lani ki aggregator Nakalyang jungi te ki bakamay offline ki bangila ay kerting ka right to serve Shillong. Ti nakalyang jungi ngi syam ka jing jenjar ka ba bon. Te bat nakalyang jungi ru nadu usnam arhaja apply ngila ay jing tho syaka sarkar. Cha concern department jong ka badiban pet nakalyang ka transport. Ti hadu kadmenta kay ka demand ka jungi ka day lingba banginyo ya ka individual permit. Ti kat nakalyang ka government yangi ke sekolah kum tu ko ang banai si banai tambah hadu kan mentaro kidon bat ki katuk ani ki ba pressure yangi balik bagi aggregators la ni company te nakalyang jungi hi ni kwa be ba ngin kamai be individual kan long self benefits kata kan jing sisa ki ong yangi ba kin haban thau ya ka Meghalaya motor vehicle rules jong ka Meghalaya te hadu kan mentala license kin palak ban thau ya kata ka rules ti yangi ki ong ba ki dang sim ya ka motor rule na po central ti wala kataro na kalyang jungi kerpat ba namadon katuk ni pat ki an ki ba kilak ban sna simit ru na banta kinu ki bayo jing mentoy ti haba na kalyang jungi ngi demand ya ka individual permit kal bang ilet ondang ilet yemi ngini ya mi setai si sarkar ki ai man ngi da ka Meghalaya motor rental scheme ti ya katuk rental scheme ngimtip mano bediman ru tambah nakalyang jungi yangi berdiman kem ai kata bad katu ka bomdon berdiman ki ai nama balai bakatu ka rental scheme ka dei na bantai ki businessman ya kata ngim tip ngim kwa hidu bangin thau yeno ino bakadon ka ike silindat ne kamdon ne tamang isukwa be ka hok ka jong lejong ka hok ka jong mangi ki youth kat ne ngidon kan ne ka employment crisis ka kata na banta ka jela jungi te ngikir pa ru sarkar ba soba kan sim kan clear bat kan sim kya ye kane ka demand ko jongi kan kata kan jing sisa bandadi kum kiwi ki sarkar te tharangi ki ajing yoro namar bangi la banyeng ka kila ki ti jat la jong jing sisa ngi de ban ai man ki some facilities na kalyang sarkar kalba kalyang jongi pa ngidang kwa bangin ai syaka state revenue bangin siu ya ko sarkar la ki ai ke individual permit ro te kata he te ai le ka ba ni sem ni semua karai ka bangin sim nang ni khamat te namar mentang singi ngimla suban kendu ya ki high authority i transport secretary ya i Mr. Snow Balang badi minister in charge ka transport ti nga try last Friday ngin la bani kendu i bat ngin sasim ke senjam onang la de kendu iki ya menta penanya kamai palena ya ka ba menta tengin kamai so hi namar babon nangi hi ki babasak khon babasakti ti la da kim kamai ru ken yo thit jing thit da e yang asam ti ken haban kamai hi lada kidan bade ki bawan ban ra kan seperti yang kisah tele lada kidon ki bawan kum kita tengi ru ngini yang bet ngini yang renti ngini le be ke bade ban le namar ngi la kwa balong legalize lu manong la demand ban ngim kwa balong illegal kum kiwi ki ba kum kiwi ki illegal kan kuma pisah pimitan pertama makanya ka rapido ni ngi don benta ba kinu ro ngi kamai be la di simat na ka skuti jong lojong ngi tap penyang hi lada du ru ngi snahi kata hi kata ko